Mana Kaira Mogitivi wadhi mbele gi weche manyien. Thoth jonyuol nitiere kod gombo mar chiwo arita makare na nyithindgi anyate kinde makoro skunde ma pacho ka olorne. Kata kamano familia moro e kaunti ma Narok nitiere kod midhiero bang' min nyan ma jahigni 10 juko jaherane katimo anjao ne nyare. Jagono manyinge Jeremiah Mwangi mong'ere gi nying mar oledhi mar Baba Kadogo ma en jahigni 41 wachore ni nochako dak kod min nyathi ma jahigni 10 no tok chwanyore kod min ode. Wachore ni Mwangi noyudo nyathino manyako kaluoko sande e od min mare kama noroche ratiche e yor bembo. OCPD man Tulele oyango ni obila nondhiye kendo tere tesendo obila ma Narok kirito tere e doho. Nyano noringo e kar thieth ma Narok Referral ka kore kwayo mondo mi oyud ratiche kendo ka okang' mar chik ne Mwangi. Mimi nilikuwa naosha vyombo, Baba Kadogo akaniita nikakataa kwenda. Tulikuwa tunacheza na msichana mwingine hapo nje, anaitwa Lilia. Vile aliniita nikakataa kwenda, akanivuruta mkono, akaniingisha kwa nyumba na akafunga mlango na msumari. Akaanza kunijepa akiwa amenifunga mdomo. Aliniambia ati nikisema sisi na mama tutatunyonga na tukate kichwa. Nilikuwa nimepiga nduru, huyo kijana hapo kwa jirani akakuja kisha akarudi hakusikia kule nduru ilitoka. Kumuuliza yeye mwenyewe ndio nimuulize, hakunijibu, hakuongea. Nilitana mara 3 akiwa amenyamaza ameinama. Nikachukua mtoto nikatoka na yeye nje akiwa hivyo hivyo uchi juu niliona nikipiga nduru atamduga kwa kisu alikuwa nacho hapo. Mimi nikatoa mtoto nikamvalishia nguo huko nje na viatu. Mtoto alikataa kutuambia ukweli chenye kiliendelea. Tukaita rafiki ya dadangu, yeye ndiye alimkagua wa kwanza. Ndio akasema ni ukweli, tukimbie mpaka hospitali. Kufika hosi, daktari wakasema ni ukweli, mtoto apelekwe Narok hospitali. Jang'wen manie kind higa achiel nyaka higni 79 kod 9